kažem, odgovorno vam ovde, da ovom načelniku policije Terziću i ovoj policiji nije više mjesto u Novom Pazaru i ja ih pozivam da što prije napuste Pazar i također Srbiju. Ja kao član vlade neću se složiti da u mojoj zemlji policija koja treba da štiti građane mora da ih maltretira. Ukoliko se to ne desi u najkraćem roku i ukoliko u najkraćem roku ne dobijem ja odgovor i od vlade i od MUP-a i od lokalnog MUP-a ovde šta je preduzeto protiv tih bandita, bit ćemo prinuđeni da pozovemo međunarodnu zajednicu, međunarodne snage da nas štite od policije MUP-a Srbije. To je zadnji korak i pokušaj da Bošnjaci ne budu prinuđeni da sami brane svoj život, svoje zdravlje i svoje dostojanstvo. Govorim kao odgovoran čovjek koji 21 godinu žrtvuje mnogo da bi sačuvao mir, razumijevanje, toleranciju među ljudima i među narodima s kojima živimo.